رخصتنا داعش راگهاند گوان 19 دیلن لجم خواه لپارێزگەها سوێدا گرتبوون سربست بردان. هفده میگو رژیما سوری راگهاند گوان بشار و بزورا چکان او دیل رزگار کرن. هندک اشدرن خوجهی راگهاندن گو ده چکدارن داعشه 19 دیلن لجم خواه را دستی رژیما سوریه کرن لدورا حمیمه لروجهلاتی تدموره لگوندواری حمصه. لیل برانبری و تلویزیونا فرمی یا رژیما سوری راگهانده گو چکدارن رژیمه 19 جن و زاروکن گو دیلگرتی بون جم داعشه رزگار کرن. لیل برانبری و تلویزیونا فرمی یا رژیما سوری راگهانده گو چکدارن رژیم 19 جن و زاروکن گل جم داعش دیل بون رزگار کرن پشتی شارکی گران لباکور روجهلات تدموره. بریانه هار خستنا داعش و رژیم سوریه گشت بون رکفتنه که گوته ده و داعش 27 دیلن لجم خواه سربست برده برانبری بردانا رژیم جشست گرتین داعش ین لجموه هر وها را دست کرنا 27 میلیون دلار جبور خستنا داعشه. دی چند هیوین بوری ده پارێزگەها سوێدا راستی روشک خراب هات جبر ایریشا چکدارن داعش لسر پارێزگەهê گود انجام ده هجمارک مازن جی کشتی و برینداران کتن گو گشته 205 کشتی و هجمارک مازن جی برینداران هر وها هجمارک دیل جی خلکن پارێزگەهê جی کتن دست داعشê. بریا دمک جی رخصتنا داعشê jina dîlgirtî li cem xwe sêdar kirin got ew yek bû ji tevahiya 27 kesên got dîl ketin di dema êrişa çekdarên Daişê li ser gundê Şebkê di 25 Heyvaborî de. Hindek çavdêr dibêjin got êrişa çekdarên Daişê bi ser parêzgeha Swêda de tê bi pêşnyarekê ji rejîma Sûriyê wekû fişarekê li ser xelkê bajar ji bo radestkirina wê ji bo rejîma Sûriyê.